vidi, Jasminka, onu temu što si mi dala o tamburašima, sjajna je. Super. Biće znači? Biće. Samo mi je malo jedna strana. Malo ti je, pa koliko bi ti? 2 strane, 3 strane? Malo. Malo ti je 3? Malo. Pa koliko onda? Felton. Felton. Dogovoreno. Važe. Sad kad sam dobio Felton, možem kako hoću. Iđem se ja opet naći malo sa škarabom, da čujem kako se to kad god sviralo po Mijanama. I u ovoj Mijani se sviralo, pogotovo petkom, kad je vašar, kad se završi, puno ljudi je nosilo kući ženi samo ulari za ove kafane. Toliko su trošili? Toliko su potrošili, jer što su prodali, ili su odnijeli tamburaši, ili su odnijeli konobari. Ovdje je bila svirka? Bila je svirka, ali samo petkom kad je vašar. Počnu svirati tamburaši tamo oko 9 sati prije podne, dok ne padnu prve pogodbe na vašaru. I onda znalo se to zadržati do subote ujutru svirka, da su ljudi, zavisi kakva je trgovina bila. Koliko je danas opstalo Mijana, ovi o kojima si divanima? Ima još možda 3-4 Mijane koje su, ali promijenili su način ugostiteljstva. Nije to više onaj autohtoni bunjevski, da dođu litra vina i soda i da se tu nazdravlja. To je već postalo tipa kafića, što nije autentično. Jedina je ova koja je još ostala najautentičnija. Ali nema ni ovdje tamburaša? A nema, sad nema tamburaša. Sad je u Subotici postala misalna imenica Tamburašević, nažalost, u Mijanama. A u vremenima dok to nije bila samo misaona imenica, u subotičkim Mijanama svirali su dobri romski muzičari. Njih su u narodu zvali crnima. Bunjevačke su zvali bilima, a oni su uglavnom svirali u Svatovi. Zašto su bili svirali u Svatovi, a crni u Mijanama? Pa to je zato što su kad god ljudi koji su bili bogati, oni nisu ni tili svirati na kraj krajeva, a svi ovi naši bili su imali taj neki svoj posao koji su radili. Da li su imali svoje zemlje, pa su obrađivali preko nedelje, pa su vikendom svirali. Znači imali su neku drugu vrstu posla, drugu vrstu zaleđene. Crni su obično svirali, samo se bavili sviranjem, muzikom i njima je to bilo ko odlazak na posao. Pričamo o kafanama prije 50 godina, kad se u kafanama svaki dan bila muzika. U današnje vrijeme to je samo vikendom, ali znači onda se svaki dan sviralo u kafanama, u restoranima. Na radio stanicu su Svirali su i mađarski? U Spartaku, dok se sjećaju samo stariji, svirao je legendarni orkestar Miloša Velikog i Malog. Sin Miloša Velikog živi i danas u Subotici i dobro se sjeća svog tate. I ti vremena. Di je ovo svirano i kad? Da, ja sam imao prilike ovakve materijale da vidim. Znači, ovo je 1965. godina, snimljeno je u Spartaku i to je taj čuveni orkestar. Evo ti Zurka, basista, kontrabasista, ovo je. Tu je bio mali, evo ga, to je mali Miloš. Čuveni mali Miloš. Pozadi Šandro, Vlado, evo ovo je moj tata. Nisam ni bio svestan u tom periodu kako mi ime otac, zato što u porodici se o tome nije toliko mnogo pričalo. Kasnije, kad se razboleo, kad je umro, shvatili smo da on bio šački za života legenda. Rođen je 1919. godine u Deronjama. Oženio se za moju majku u 1947. godini, u Subotici došao 1952. godine. Od tog doba on živi u Subotici, postoji sastavni deo imidža Subotice i mi smo ovdje našli svoje, kako kažem, okruženje gdje smo nastavili da živimo. A otac ti je imao diplomu? To vreme je bilo specifično. Da bi ti dokazao, znači bio je uređen sistem. Da bi ti dokazao ko si,
da bi postaju u društvenom sistemu priznat, znači oni su išli da pozlažu ispit i svako je polagao ispit i u skladu sa svojim znanjem je dobio diplomu. Znači on je bio visoko kvalifikovan muzičar. Tata je imao fantastičnu brzinu, znači on je rekao za 2 sekunde, 3 mogu da 3 puta pređe kompletno vrat da se svaki ton izađe. Što je uradio u načinu sviranja, znači na čelu, inovativno on je počeo da svira solo i sad to veliko umeće treba da znači da barataš sa harmonijom, sa ritmom i sa melodijom. I plus da pevaš. I plus da staneš napolje pa da budeš markantan. Romski muzičari bili su gospoda. Uvijek su svirali u odilima, dotirani. Prije svirke bili su kod berbera obrijace. Svirali su na više misti, a najpoznatiji od njih bio je već spomenuti Spartak. Di je danas, pogodite šta? Banka. To je bila klasična kafana nastup i su oni to držali nivo, renome samih sebe da bi ih ljudi više poštivali. Oni su svirali u smokingu u kafani. I gajili su repertoar od starogradskih, tada su bili popularni meksikanske pesme, operete, i to je muzika koju su slušali naši sugrađani. Kafana je postala sastavni deo kulture jednog života naših sugrađana, zato što je kafana nije bila onom pežorativnom smislu kafana. Kafana je bila institucija, kulturna institucija gde si ti mogu da slušaš različiti program od muzičara koji su tamo svirali. Kažem, običajno je bilo da od 8 do 10 sati se svira programska muzika. Kad kažem programska muzika, to znači da se sviraju valcere, Strausa, operete, Sevljski berberin, Groficu Maricu, šlagere. I tek od 10 sati počinje starogradska muzika, pesme, da se podiše raspoloženju gostiju. To znači da je kafana bilo mesto gde možeš ti da dođeš sa porodicom, gde si mogu da doživiš jedan ambijent, kulturni ambijent, da slično što ćeš da doživiš samo u pozorištu, da sličan ambijent može da doživiš u kafani. Pamti se vremena da su ljudi iz Zagreba, Subotica je bilo po tom poznato, ljudi su iz Zagreba dolazili ovamo. Ivo Robić je dolazio u Spartak da čuje muzičare koji su bili 60. godina, znači taj orkestar Veliki Malo i Miloš. Znate kako, takozvani crni, oni su bili bolji tehničari, obično su imali i bolji sluh. I drugo, oni su bili profesionalci, oni ništa drugo nisu radili, oni su vežbali koliko je trebalo. Jel? Dok ovi beli, osim Haje, niko nije bio profesionalac. Svi su imali svoje zanimanje, čika Nikola Remoš je bio ručitelj, tako da tu baš nije ostajalo jako mnogo vremena za vežbanje. Bunjevački tamburaši svirali su uglavnom posvatovi. Iđem ja svojom opet kod našeg baće u Tavankut. Jeste li vi svirali po mijanama? Ja nisam u mijane htio i svirati. Zašto? Zašto? Zato što jednog prostog razloga, što ja sam i onda bio tog svestan, ljudi rade, zarade pare i ode tam potroši pa njegova supruga da mene klijete, napije se. Svirao sam po svadbama jer tamo se svi spremili za svadbu. I koliko daju novaca, to se oni dogovore, ali u kafani da se onaj napije pa potroši novac pa da njegov supruge zanovo vičeno uzeli su od njega novca, to ja nisam htio.
Šta se sviralo u Svatovi? Pa sviralo se sve, po pisme, bilo kakve, sve se sviralo. I dalmatinske, i ove, i makedonske, sve se sviralo. Jel se mijenjao vremenom repertoar? Pa mijenjao se toliko koliko dolaze nove stvari, što se dodavalo. Kako ste vi učili nove pisme? Kako sam učio? Zapišem note, onda i neki izađe 2-3 nedelje jedna pisma, šta je to bilo, skiniti, naučiti. Iz čega ste učili? Radio ste slušali? I radio i po sluhu, a pisme je da poslije kad su ploče i to, kad sam kupio jedan gramofon, šta ja znam, onda kupiš jednu ploču i to se... Nije bilo kao sad svaki drugi dan nova pisma, onda tako da iz tog smo najviše. Svirali smo jako puno bećarasti, ti naši stari pisama, što kažu, za ispraćaje tog je, hvala Bogu, bilo dosta. Onda kad su došli ovi novi pivači, Kutozovac i šta ja znam, Šaban Šaulić, Miroslav Ilić, onda izađe ploča pa pisma, to ljudi čuju na radiju, onda to traže. Sad mi nismo, ko danas na internetu uzmeš pa ukucaš omat izbaci. Onda sam kupovao ploču, stavim na 33 obrtaja i onda polako skidam melodiju, pripišem rič i tako sam učio pisme. Dobro. Obično je to bilo sridom, četvrtkom probe i onda normalno kad odemo, išli smo najviše kod jednog pokojnog u Vinograd, tamo nikom ne smeta, to sam doma kuvali kotlići, roštilj se peko ili riba ili šta ja znam sad kad šta. I onda to se udvuče po par sati. Proba. Pa proba, onda danas jedne nedelje kod mene, kod drugog, pa kod trećeg i tako to je išlo u krug. A možda žena ima pravo, pa neka je nosi đavo. Možda žena ima pravo, pa neka je nosi đavo. Sine sviće na svijame, pa neki iđu kola slame. Sine sviće na sviđame, pa neki iđu kola slame. Na zabavama, na igrankama, jel bilo harmonike? Kaki je bio status harmonike u Tuzle? Nikad nije bilo harmonike. Mi smo imali harmonikaša, u to vreme je bio već dosta dobar. Oni su dolazili i imali svoje tačke i mi smo njih, i pevača i harmonikaša, pratili, ali harmonika nije bila u orkestru, ne. U partituri nije se ni pominjala, ni harmonika, ni violina, ni slučajno. Čiste tambure. Jesi čuo možda zašto Hajo nije imao ni violinu, ni harmoniku u svom orkestru? Pa tamburaški orkestar predodljeno, on ima primaša. Primaš je ona osoba koja svira primicu. U tom kontekstu nije potrebna niti violina, harmonika nije bila predodeljena da ide, eventualno da ide u svatovima sa tamburaškim orkestrom. Ali tamburaški sastav, kao što je vodio tumba Spelja Haja, ne dolazi niti violina, niti harmonika. Kod drugom je bilo, znači nije bilo primaša, primice i uključivali su solistu, on je bio violinist. Solo je vodila violina. Je li harmonika oduvijek bila u Svatovi ili je došla kasnije? Pa ja kad sam već počeo svirati, onda je bila. Ali moj otac kad je svirao, onda je imali violinu, bas preme, čelo, kontribas već. Kako da vam kažem, bilo je harmonikaša tu od 60. 65. bilo je, ali sad u zadnjih 20 godina nema ni orkestar čist tamburaš da nema harmonika. Bila je najmanje jedna harmonika, ponekad i dvi. Jer nije bilo onda je tako jako puno tamburaša koji smo išli po svatovima svirati. Bilo je ovako koji su svirali po kulturno-umetničkim društvima, ali malo je bilo tamburaša koji su išli u svatove. Ja sam eto jedan od njih koji sam stvarno... Tako da najmanje je bila jedna harmonika, a puno puta je bilo i dvi.
sam čuo jednu pripovetku, ne znam, ili istina da su ti namazali bilim lukom tamburu? To je Kučura, pokoj mi laka mu zemlja. Mi smo svirali u stvari sa muške strane i došli oni u Pođane. Ja moj tambur okaču u šatru i sad ajde, znaš, oni svirali okrećenje, sad ajde, brzo iđu prijatelji i uzo tambur, ono se lipi, znaš šta, smrdi, osti se čoče, bili luk, pa morao sam bukvalno skini žice i oprat tamburu, oprat vrat. To mi Kučar uradio. Makar on dobio posli, njemu su tortom namazali čitav vrat od Begiša. Skroz napunili tortom. Da može isti veselja. Ali dobro, to je bila mala šale, komedija. Ali nisu se svirci onda ljutili jedno na drugo? A nije bilo, pa bilo metne jaje, onda dođe, druž me poporetile, znaš, pa te gurne, ode jaje, ti turiš uk, posle u džep, možeš misliti. Onda su nas tako znali mučiti. Sidnu jednog u kolica, pa onda u čardak, pa onda u košaru, da konjima sviramo i tako. Bilo je, malo se iživljavali, ali mi smo na to navikli, to smo volili. Onda kad se izračunaš, nije tako bilo ni loše. Znači, znali su reda da to treba i platiti? Znali su, hvala Bogu. I onda oti jedna teta, valjda je bilo žao što su ljudi toliko novaca podavali nama, kaže meni teta, jer mi sviramo malo, kad ćemo svirati iz ljubavi? Ja kažem, uvijek sviram iz ljubavi, ali prema novcu. A zašto su kazali da kleknu? Zato što on metne novce, pa bi da se klekne i to dosta debu, to debele novce se metne da klekneš. Sada tu ko ti da 5.000, aj, možda to i poniženje jeste, a za 5.000 ćeš ti kleknut pa ustat. Bilo je i razni dogodovština da su natirali svirce da se popnu na kamaru sa slamom, pa jedan kraj potpale da svirci pa se natiraju na dud, pa posidaju na granu od duda i onda uzmu pilu i pilaju granu. Imam jednu sliku na drvo, tu sam bio. Ali vi? Ja, baš lično sam ja bio. Netni su li sve odno jedan kao set, tamo on je bio kumir, da odem gori i tako svirao sam. Već oni šta su ovde na salašu forsirali. Kad se ove tragače, taljičke, sidne tog i onda ga gura u svinja, gura u košaru, mi da ga pratimo i tako. To su iživljavali se, ali to je bio njev stil. Oni drugo nisu znali u to vrijeme. Ja sam te ljude svaćao. To su ovde pogotovo salašari, on se sastanu kad neko umre ili je svadba. I onda kad se popiju, to je isto tako hukera, kad puštiš slanca, neće se on više vratiti natrag. Šogor, brate, ajde, nisu oni nas, samo nismo, ne možeš ti se gostima svađat. To je jedna familija, moraš, kako on kaže, tako je. A sutradan kad se on probudi, vidit će da je pogrešio, tako. Sigurno da nije bilo lako trpiti zahtjeve pijani gostivi i ponižavati se pred svitom. Ali bilo je dobri razloga za to. Ko što se kaže, na kraju švigar puca. Pa svatovima se moglo zaraditi, uvijek tako kaže, jedna prosječna plata. Svaki svirač, znači 5-6 njih koliko ima, jedna prosječna plata tadašnjeg vremena. Znači sad red veličina 300-400 eura. Sad to možda ne može, ali onda se to moglo zaraditi. 75. 6. diga tako neke. Došao je jedan što je radio u Nemačkoj i saženit će se na brzinu. A novaca imaju svi, to je taka i familija bogata. A mi mladi svirci ošli i sviramo, umorili se, došli kući pun džep novaca. I sad normalno ja tak i umoran lego spavat, mama sad očisti sako, ovo izvodila ono puno novaca, ostavila tamo na stolu. Kad sam se ja probudio, kaže ona, pa dobro, vi se niste podilili. Rekao, jeste mama, pa rekao, to je sve moje. Kao moj tast, to što sam ja zaradio. Pa kako kaže, tvoj tata pol godine mora raditi za ove novce. Mislim, toliko je stvarno smo jako dobro zaradili. Bila su i momenti kad su ljudi, kad završiš svirku, ljudi su pitali svirce, pa kako ste zadovoljni, ste zaradili, da ste zadovoljni, pa oni kažu, jesu, pa da li su više zaradili nego
kod recimo u familiji, kod njegove sestre ili kod šogora ili bilo di, onda kaže ako su manje zaradili, on je dao to platiti da bi se divanilo da je kod njega svirci većma zaradili novaca. Ja sam u ono vrijeme, što kažu, i kuću napravio to i svake godine smo išli na more, jer bilo je novaca, moglo se zaraditi. Ja sam ono vrijeme kupio novog široka auto koje je ritkost bilo ovde imati tako nešto, a sve sam ja to iz svirke kupio. A je li bilo i takvi koji su prokartali? Je li na drugi način potrošili novce? Oj, hvala Bogu, tako je bilo, ostoje goku pištolj, što kažu, sve prokarto popio. Bilo je tako i dosta. Pa divanili su da su se bili, svatovski svirci su bili kartači, nije bilo onda mobitela, nego ko prvi završi svatove, iđe u sledeće, znali su di sviraju, onda čekaju da ovi završe i ta ekipa kartača je nastavljala se kartat. Ali to je meni fenomen, sad sviraš 25-3 sati kako divanite i onda još sidnu i karte si u te novce što su zaradili, jedan nosi kuće, ostali ne nosi ništa. I onda onaj izgubi harmoniku i mora ići pozajmiti harmoniku da bi vratio dug. Jer mu ovaj ne da harmoniku zato što mu je dužan za kartanje. Družba je družba, a kartanje je kartanje. Baća mi izdivanio da je skoro svake subote u godini svirao u svatovi. Možete zamisliti, 50-ak svatova. A onda još i to. Svatovi nisu trajali ko danas. Onda kad je došao iz svatova, uzoru, a bilo je podne, prošlo podne. Do uveče smo znali ostati. Ja sam puno puta iz svatova došao direktno svirati igranku. Praćenje je znalo potrajati sati. Pa naravno da je praćenje znalo, znači to je bio, ajde da kažem, posle svadbe, znači to je bilo najutro. Znači, ljudi su stali u red i niko nije otišao bez jedne, dvije pisme. Neko je znao i pritirat, pa je bilo pol sata i sat vremena da si ga pratio. Naprimjer, bilo je svatao, pogotovo na Biklu. Evo, gotovo je, još ostali tamo stari svati, šta ja znam. Iće se kući posle podne. Kad mi izašli napolje, ovi što su otišli kući, oni su malo odmorili, došli svi ponovo natrag. Svi se vratili. Do uveče, sunce zalazi, litno doba, mi još tamo. Znači, to je divane od subote, prije podne do nedelje večeri. Znači, to su trajali 25-6 sati i 30 sati svatovi. Obično sa muške strane se išlo to 12, 1, pola 2, 2, a sa ženske strane to je pola 9, 9 sati, jer tamo mora biti ručak. Subota, prije podne. Sad kad ti ostaneš do sutra dan do uveče. Prije 30-40 godina nisu bili toliko, da kažem, nabombani sa muzikom. Znači sad otvoriš internet, postoji muzika stalno. Ljudi su bili željni muzike, željni slušanja i željni druženja. Sad je to sve malo drugačije i onda ti se dobro sjećaš. To se bilo divanilo u tom smislu da što je duža svadba, to je veći uspeh. Onda i taj što je bio doručak u svadbi imao logike, jer je to bilo u 5-6 ujutru. Danas u 5-6 ujutru nema nikog u svatovima. Kakim vidite današnje svatove? Pa danas to nisu, ne mogu ni zvati se svatovi na spremoni. Jer ovo je sad drugo vrijeme, ne može to uporediti s onim vremenom. Onda se ljudi skupe, kažem, 2 dana noć, a sad su svadbe u 9-8 sati večera, u 2-3 sata nema nikog. Nema sad tako. To je volo u Subotici, ove godine su jedan Rom i ženi u Bonjoškoj. Matici su bili, ti su sva bili do podne, ali inače nema. Vremena su se, ko što vidite i čujete, promijenila. Ne samo kad je riječ o svatovima, nego i o tamburašima. Ali u svakom slučaju, pripovitka se nastavlja. Ništa.